Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Ade ondel-ondel mancing udah 2 minggu belum balik-balik. Duh, ngapa itu ye? Dapat banyak apa kelelep dia ye? Ini dia videonya teman-teman. Teman-teman, seperti biasa, Aye kalau tiap sore nyari ondel-ondel yang lagi ngibing nih. Hehehe. Nopan, di depan udah ada ondel-ondel. Ini bukan settingan loh teman-teman. Ini asli Aye nyariin. Hehehe. Nah, ondel-ondel mau kemana ya? Bentaran dulu tangan Aye pegel megangin kamera. Iya demi ayam baunya serba dah. Jadi lapar Aye. Tapi tuh ondel-ondel ngapain ya kemari-mari ya? Apa dia pengen nyari jajanan juga kayak Aye? Kalau Aye kan emang demen makan. Iya. Panggil teman-teman yuk. Tuh. Oi. Bang Baran. Lah, dia udah kenal sama Aye. Seterkenal itu Aye. Sombong amat. Aduh, tuh dia tuh. Udah melambai-lambai dia. Bang Baran. Iya, asik dah ketemu Bang Baron. Sekalian Aye minta tolong. Bang Baron, anterin Aye yuk ke empangnya Haji Romli. Ngapain? Ini Bang. Aye dikamerain Aye jadi malu. Aye mau nyusulin ono Bang Rojali. Ya Allah, kalau udah di empang, yuk Bang anterin Aye Bang. Udah 2 minggu kagak pulang-pulang Bang. Ya Allah, ngapain tuh Pok? Mancing katanya mah Bang. Ayo Bang anterin Aye, tunggu di sana ya. Ada banyak mobil di sini ngeri Aye. Aye kagak bisa nganterin Pok. Ya apa gimana nih? Kok gimana ya? Diminta anterin Aye. Aye aja kagak tahu tuh ondel-ondel namanya siapa. Gimana ya teman-teman ya? Aye kabur aja ya. Tapi kasihan bener. Tapi kagak apa-apa. Aye mau kabur aja. Pak, sorry ya, Aye kagak bisa nganterin. Ya, Bang mah, anterin Bang. No.